ta hiền nia buổi sáng về đâu chứ với nọ ấy August ni khát anh ấy dorpui multi-purpose hall RFYC Nopang League Season 4 coach te khel tour mo Nopang khel tour coach te in hu khom na le thil sang sang in thil fiat na nei do na hei sar dika với lại những cái cảnh mong muốn là amaro chú với lại cảnh cũng thân bị quay mò đi Reliance ini di mengai pun pokok ini kuai nas kayak dengan tim biro kan aku sedih ini apa ni tu kan kan sih jauh terus kami konsol ini saya kan sekarang kan tujuh aja apa tim biro siapa yang mau tanggung jawab dia apa ni tu nak dia biasa kan dia dong linkton nani di Saudi orang tahu dah sebab sorry kan di mana pokok karena video kan don orang maya soal gue kan kalau kita cerita hari tim thak tekan apa tim itu pun siap dan kan nih lawan tim thak pun tim lain tim ini pun kan siap tim thak lain itu juga sebenarnya siap ya soal cumi karena lu susah ya apa kita presentation pagina ini season 1, 2, 3 kan dia tuh 1, 2, 3 kan dia dengan no one cerita dengan sport stay atau bagaimana cerita nanti kan now pembuat dan cerita terusถ้าพาณิชย์มีโซ่โม่กันอีกด้านฟุตบอลกันเทียมเสียผู้ร้ายกระโซ่กันเป็นเกี่ยวกับครับอันไหนตัวชื่อนั่นเองซีซั่นที่เขาไม่อยากจะว่าก็เชียร์ส่วนเราจะพัฒนาคุณมิ่งขั้นการมีที่ด้วยส่งผลมากันเองที่มีรถบังดีที่ที่เกี่ยวกับร้ายใช้มันเป็นเกี่ยวกับซูบินกันเองรีไลน์สปอร์ตสไตล์เราก็ทีเด็ดเป็นวิชาตัว FSDL เทคนิคเฮดกันเองกันเองนะจู่ๆนักกีฬากันสวยล้อนะการเชื่อตัวจุดแห่งการรูลสเตย์การเขียนตามทุกการฟังเราสวยที่จันทัดที่ตัวไงตัวทุกทั้งหลายตัวชัวมิติที่เราถูกนำปังคันในโลกนี้แล้วก็มีเชื่อสังคมเรากันว่าพินจูบากะนักกีฬาพวกสวยทั่วมาเวลาเราต้องพบกับจ่าเราก็ถึงจะรู้ทีมกันเนี่ยก็จะมีที่กันเป็นตัวทีมโค้ชกันที่มาสอนกันดูโลกกันเปลี่ยนกันมาสอนทีมกันดูโลกส่วนเกมมันนี่เราไปหมดแล้วจู่ตั้งแต่ไปหมดเกมมันนั่งมันนี่ตัวสิ่งจู่เกมมันนี่โถมที่นี่นะตัวฉันจู่ก็เชื่อรู้เดียวว่าคือเป็นทีมส่วนนี้มาสอนกันทีสุดท้ายเด็กสุดนักกีฬาพวกนั้นคือโชว์ว่าเรียนมาคอมพลีเคทที่ตัวนี้ที่มาเซ่ที่ก็สวยตากันรู้ทุกตาเป็นเตรียมรู้สถานเตะเขียนตามตัวเราสิ่งที่รอนที่เราได้ก็เชื่อสังเกตเกมนี้ไอ้ทุ่งมวยเราเสียละฟุตบอลทิ้งสังสอกเป็นอันสวยอันเราสิ่งละที่กันทุ่งเด็ดเสียละอาหารสัตว์สุนัขกินอันมันนี่ส่วนสิ่งเล่นเด็กที่กันที่กันทุ่งว่าที่กันเอเดมีอะทุกคนกินini akan tak kita har bete masih bete yang kasih bete kan tujuh har nilai cok kalau mau itu bila tinggi kan tiba tiba nilai cok kalau mau itu kayak kan tujuh benda kan bukan dalam kalau dia mah nilai competition guidelines ni lagi ini presentation awal saya kan ni ada juga juga tu game mati cuma kan form kalau mau tay lah kasih kan dua benda ni zona ini tu zona lah apa yang mau kita kasih tu ini kasih cuma mah tu kan bukan dalam masalah dia mah ini efek yang fola halle. Lo ulang pes nak balik terus saya jangan kita kan harus normal. Kalau ia day insert thing kering cik bawa. Oh cuma main tu kan tim thar kan orang tim thar tu kan lo share version sih mah. Kalau ia bodoh tu sama kalau ni tim support alam tidak apa. Nanti lalu kalau ini kan kedua hal ini. Rajiv kan stadium kan hamil thata udah tinggal pitch liya kalau cengkah jadi ni. Lagi antara 12 ni line under 14, under 8, under 10 niya. On the two na living water school le tu trap na ikhan do chuna ruari 8, 10, 12, 14 na inikhan na ri ila ka lo chhe sikula. Kami asai sa te kating ame niya penalty area tingra chuka silo lo me ne yan. Kan ke mani kan sa ka thila niya. Age cut off chungchang ko an soi lo nga kilai game format kilai ki soiso kan do chu hilaya engeni match duration kilai ki in Syria isola pisu down kalau pernah tujuh apa itu tim weird, sorry tim songkol kan itu ni kata match weird atau ngai don ni, si ada lagi kata kan dona, tidak malu kuma oh match sudah nilai don, ini antinan 5v5 25 plus 5 25 kan kian kalau pun tim cing 7v7 dan 9v9 apa macam tu ni te ni nak itu kan ni sih,
kala kami lu fit una kan lu asan chu gam lu men akal sa de thing tu ni ka li nuwa kan long ke ko thin box ko atam zo ba chuan helaya ball size te po hilo ben sum si la under 5v5 to under 8 le 10 alo ni ang size 4 na mga 7v7 na po under 12 size 4 na mga 9v9 ay option size 5 na mga dilay ka Kecil, kita ini begini so, kita ini misi, nama ni form kita nak change so, kalau nak tail tu kan benda ni. Kita let's say registration ni tu boleh tu. Oh, next akan kalau kan rules and regulation akan referee cuma itu referee orang kita kan mesti dong tahu ah. Ini cuma ni kan share tu cuma kamera rules dan regulation dia kan share tu cuma deh kan soalnya lah. Hilai kini tu bukan long kan. Kini rule number tu kalau nanti boleh ang mani for ang rule number 1. Hilai rule number 1.2 players from a lower age group can step up to play a higher age group to meet minimum player. Hilai kan inom wen. Kami kau jadi tidak under 8 player kan tidak ang ina na 10 player kan tidak ni pakita lo kasi under 10 so ang minimum player kan tidak mi papunta lagi macam khel ni dong boxing lo kami non fulfill tu hat under 8 ni kha te na khel te jetro tu te te mi po under 12 pa under 12 mi po under 14 na mase along kali mase sumi tu le lampang coach step an pum le mai kali kan gani long to na mo mali tu lo khel kin to lo tu dinani isu kia kai te ka Kiki ông chiến chú cái match day à 5v5 bị cái để tên là mi bắt thùng tan cái điều cho nó kiểu thể công rồi anh ta mi bắt hình tên để cho nó qua phải nó có nên chú rồi nên sao mà xin đi ta nó bằng nó cái chúng xin cho kiểu cái chúng xin mà phải cái gì mà sẽ cái gì cả thì chỉ rồi cái này chúng xin đi cũng mà bỏ cái gì họ cho được xin cái đó chuan phải service mà chuan minimum mi bằng ta là gì ngay mà sẽ cái lỗ rồi sẽ đó thì cùng luôn đi cái đấy tụi nó ngay chú cái này anh sống đây để khai sống đây chế độ chuan cần ta dùng chung mà rule number 2 equipment chúng ta đi là kia là team third tepo team ଦୁଇ tepo reliance in jersey moza singa equipment tu sa le dona chu na chu kan du chu di kuma a train moza toy kick te ro ro ta ta nam thin tun chu ma chu strict takin kan kal du dona ka equipment don nang ang tha kaling khel ni kan ha ya chu tiang ni lo ram ha le ram puna ram chuanin aning khel lo ang chu ma chu chu constant chu nang mali tan ko thani discipline maintain na chu ko thawa kin ni kuma han ma ni mo sa tu ya rom pun tem ki ko ram thak ka nam chen tin jersey antinan intima under 8 ate under 14 te rote on be bal ni ka sa how chi te ka tiang lo som bele ke ka san te ma lo chu mali tu thuwa ka te ngeni ki ko boleh tingkat loha buat pun mazar itu mazar toy itu kan kalau musim mazar sei foto ni itu akan kan dona orang hak itu tidak kena mati pun ikan jantung ada lagi tidak kan itu cuan rule number 3 kick off macam ni kick off aja kan shit tu abi kita under 8 ni tera ini bozo betul tu orang tos ni benar katakan kick off macam di center katakan di start ini Engedi, goal score kilo t-shirt tu, just kan nak terpotong na. Goal score kilo kick off macam ini. Jetro, Troy na po football na pa ay chin, kita kena lawan tolong cuan, aku di cuan lawan number 5 apa. Kadang-kadang soalnya ni, Troy ni kick off kan dah ni kita goal kilo kita kan lawan kecil na. Cucu kan tidak satu kan, kick sorry, engedi kick off bika. Under 8 dia tena peconin athiam dia boleh advance dia peconin pek pok mechin ni kan tu tolong tu cuma kan tolong loba masih direct ni tu pakai ni kalau di pecon tu bol tu spine sih aku itu kalau itu cuan rule number 7 retreat line soi sih raya jadi sekali kemudian jadi nama kecil ya bosok kan retreat line. Learn to walk. Retreat line nanti so je football pitch ni lah. Jadi 9v9 under 40 hal kita tu kalau kita ni. Ini half line kan kita. Itu half line ni ya. Helai jadi nanti nak ini kalau nak marker.
fed mark kan lo da shin don ni chu retreat line chin ta ni le lam ma lo da don na na goal line ta kan zange me kan zange ti chu a in dia ka a ru za an to na chu mi om je chu an ti na retreat line hi kan man hun chu goalkeeper ina akuta bola man vele pakhat na anung phala ni chu anung dan chu kina na se etinan bola hi goal kick tura out in goal kick ani retreat line kan hang bok shi chiang ha ni kan goalkeeper in bola man akuta man in retreat line men nung hal tintro chuan chu mi pa ka ball hi helama etinan hela pang hi kan lo defense na ball hi goal kick tura out che kha goal kick ani che kha nen retreat line nung hal ti tu chuan chu retreat line chu ta rom de ta ni retreat line ni 5 seconds rules ni ta antinang ball out ta mo keeper in ball amana keeper hian 5 seconds win ball release ni tu ni ta to 5 seconds win ball release anga ya chu tian che chuan antinan hemi ta pan hi opponent team hela hian chu hai lo ta se ani bo 5 seconds win retreat line ko hi an retreat be ngai che tro chu ni ko ba kan siat fu lo he kom pa chu retreat line an siwa ba han helai chung zo in pass ru min ti china chu 19 ani kala switch on the chung na switch under 14 na thangin under 14 la chen tian ki pori bola mana hela in pass tu thane chuna pass ve la lekin tin 5 second at the opponent te lo len retreat lo ta se 5 second chu kan 5 second ma opponent kinan keeper hian ball hi an retreat kan ang hangai lo pass ti tho ma se 5 second la ma helaya engeni attacking team so khen sorry defending team ascend so khen an lo intercept chuan fall an ta ni chu warning an pedon ta ni antina he hian in object chu antina keeper in ball chang ti zo hen sei yang sei bol don keeper in ball changa 2 seconds per antina lo release ta a release a hemi a teammate na to le mai chuan in he hian in aba intercept ke lo ta ni team match kuma mo antina he hian ball pa sai lo intercept ta se fall ni pot 5 seconds ala lo chuan Centro, ini siapa? Cuan, cucu referee warning apa doang ni? Ditolak turi dia tiang, ente lo tinggal le cuan, pengiran, ia lo kata betul. Centro, cuti yang cek soal opposite cek keeper hian, 5 seconds through as aristan cuan, warning, ania, cuan, tinggal le cuan, kata betul kama indirect free kick kah, retreat 9 point dengan pengiran. Centro, kalau itu sẽ thiếu về nó khi nào các anh quên thì khảo thì phi hi ác sản phải cầu lên nó tụt trung mà chun tiền xe hình cái chuyện là thôi nó mà đi cái chuyện làm việc cốt step ba cái phi anh tiền này rồi phải cho nên ăn đủ này rồi nó phi tiền nó ăn đi cùng mà bao xe phụ xe nó xe nó rất rất quan trọng chuyện nó cái là anh nhớ chun chun lại cho nó chính này hay là 14 bị cái sợi hào chun nó khi nào cần nào thì cái chuyện là chính này những advantage không thể ta đi cái advantage xuống nghe build up advantage tụt ta này chun đi cùng mà anh mang khăn apa mang lo ni di sang kami cuma nama masa kam zo kenin ki parin bola mana Pedro an han top ni sulai chu tunju ma zo kemi retreat line advantage ni kan team te nakina reliance na feedback ni ko bakan khada ta ngan lo kan sai do na chu build up player si te ko han ti kir ga tum ta asan chu me som tum patum na khelo na ya ni kham ha ni ngam chen chu asir te kon ti ka chen ra chu retreat line chu ta chen me ti khan所以前面图呢，你啊地面底那多嘞，马嘴底ta，地面底那多，他地面底多嘛，多那些地面啊，我那 start 看啊，听看底那有没说？对不对？我那 start 看，我那出。我那 start 你那边啊，路多，我大概打把现在那5 seconds 那表到咗你intercept 嘅到头，你睇啲咩？mà sẽ là thêm các thành viên lâu tiền chúng ta khi khi mà đi bộ là pass lâu tập đủ biết rồi chỉ có số mình lâu á tin phải sẽ cái là chỗ này intercept thì lâu tổ cái này số để referee các bạn tiêu đó nó Sir, anh đang nghe những lúc phải xem mai là tập ta, ama các lúc bạn đã tìm về những lúc về sẽ phát triển phim warning về tổ chức là team thành anh chú luôn nghe ama. Jadi tu begini sih sesuatu. Yang begini. Hay kan về tập ta terus. Alo intercept lah. Ayo warning tổ ta. Warning lah. Cuan ama pun nghe team pun itu is. Ama team pun ama le team pun bisu ni tu mana intercept thì nó không bị lại chúng phải sẽ chúng bỏ. Cuan ai intercept le cho nên hi ia lokal dia cuan defending team ta kalau soal attacking team ta dia free kick ni kan. Ba mereka sampai itu siapa? Semua awan itu bukan bidang kan. Bidang ini cuan
มีประกันที่เชื่อมถึงให้เทียมว่านั่งมาข้างอีโลวันนี้เราหัวจุดเราว่าเราติดตั้งเราทีเบลสักกระโดดมาเส้นจุดเราวันนี้เราเปลี่ยนเท่าไหร่ให้เทียมแบบมิชาลเนี่ยนั่นที่นั่นที่ประกันเราเทียมจุดเราดีกว่าพอเฮ้ยชุดมาลงตาเซ่ที่บริเวณสตาร์ทอันที่บวยชนเราชนรีฟิกันนะครับแค่ตรงเราอันที่นั่นอันออฟไซด์กับแต่พออันนี้มุ้งเป็นเราเสียบเราชนทำชนเราเตรียมเดี๋ยวแต่คำว่ามุ้งเป็นอย่างเงี้ยเราเสียบชนเราชนอินดูจินมันเราเนี่ยก็อินจิวิเป็นกับฟิโลสุดที่ก่อนเลยเนี่ยข้างข้างนี้อีก็การทำชนเราเป็นอะไรถ้าเราให้สามก็อีรุ่นสิครับข้ามีจิตไล่นะข้ามีเลิกจิตลงตาเซ่ไอ้ภาษาอันนั้นเนี่ยอันนั้นตกหัวลงตาคนนี้กันภาษาเห็นอันนั้นตาจิตสิลงขันลงก็แต่เสด็จเราก็ ช่วยช่วยจิตเราเป็นแต่เราทำเพียงฟิโลสุดได้เนี่ยที่นั่นอัปปาซาก็ภาษาเห็นสูงตัวที่กันไล่ละโคสิลงขันไล่ชนกันอันนั้นตัวเนี่ยแต่ข้าโคตร follow อาศัยสู้อะไรเราว่าไฟสเกนสูงตัวจนอาคาเพรสเกนตัวอะไรจุดพออีกเช่นที่เรื่องจังแต่ไม่ใช่เรื่อง อันนี้ช่วยเกี่ยวกับสิ่งที่ช่วยการดูสิเราการการลงเพรสก็ดีเลยสบายเพรสมาสบายอันที่เป็นดี delay go delay time delay ang tawin mo download ta se hai kan ape ko philosophy ta se kon ko pas ta se kami personal dream ka continue clear so mo ka ชุไลชูเกมมันนี่realize คนนั้นเกมมันนี่ผมมีความสัมพันธ์ชุไลเกมมันนี่ผมกันยังไงนี่อ่ะ complicate แล้วก็ถูกค่ะเป็นอย่างตัวกันสวยผมเลยนะอันมันนี่ไงดับภาษาตัวกันสวยเลยไล่ตาชุไลชูทิลปัดเดียวเทได้ที่นั่นอินจิตที่เขียนตัวสุดท้ายละรีทำขัดตั้งกันอินเฟกต์ทางเวทีนั่นเองอามาเราชูนี่กูบอกกันจริงสินะที่กันเต็มเนี่ยเป็นเกี่ยวกับกันนะมันเนี่ยนี่กูบอกเนี่ยผมเล่าเลยว่าเอาแบบนี้กูบอกนี่kan ini mah kalau apa nih mani kalau beli di sini beli istilah tinรีฟิตจุดใจที่เราทำกันแล้วสวยชิมตัวจุกันรีฟิตเนี่ยวิสิตมันต้องโดนตัวว่าตัวจุมาชวนอีเงี้ยวิสิตตั้งแต่ที่กันดูนี่ที่เราก็สวยตัวเท่านี้ก็สวยมากตัวจุนี่กูบอกวิสิตให้เอ็มพีเอสเนี่ยเลเวลค่ะไอ้แค่นั้นตัวข้ามาทำดูว่าถ้าการที่นั่นทำง่ายเลยเช่นสุดรีฟิตตัวนั้นสวยที่กันชิมไม่อะฟิลเทคอมเมนี่ทำง่ายเลยจริงๆครับช่วงนี้กันที่ตัวนั้นชนะพออีกันเขียนช่วงอะไรเราเสียนี่ส่วนนี้ตัวนี้ก็ได้เราเขียนถ้าก็สต็อปตั้งมือถูกส่วนวิสิตมาสต็อปตั้งมือถูกส่วนอันนี้เขียนตัดมาลงที่นั่นข้าวว่าการนี้รีฟิตนะว่ารีฟิตตัวนั้นสวยที่รีฟิตตัวนั้นที่ที่พออันนี้ที่เราที่ที่หามแค่เราว่าที่ที่อันที่นั่นชูรีฟิตเนี่ยกินอะไรสิ่งตัวนั้นก็สเตน่าอีกันเราที่เราต้องรีฟิตที่นั่นที่ช่วงอะไรก็บุญแล้วทุกคนเราไอ้คนอ๋อชวนออฟเราก็มองบอลที่บริเวณปัจจุบันมันตาสัก5 seconds ช่วงนี้นะอาเกียร์ดาท่าเสียมันเพรสเกตไว้เนี่ย5 seconds อาเกียร์ดาท่าชวนเอ็นได้อะไรเงี้ยอาทิตย์ไปอัพป้า3 seconds ต่อตัวเชียร์เลยครับคุณตาจะรักษาตัวชวนจริงๆเลยของตัวเรา5 seconds ช่วงนี้เพรสเกตโอเคคุณตาบัดไล่เลยก็ใส่กับโดนขี้กาจกจริงเลยชั่วโมงชัวร์นี่99นี่ตอนนั้นออฟไซด์สวยมากเลยอ๋อ99นี่ชัวร์เราสั่งตัวฮาล์ฟไลน์ค่ะออฟไซด์ไลน์นี่ค่ะละออฟไซด์รูปปาร์ไลน์ค่ะไม่อยากไปไลน์ชัวร์อ๋อชัวร์อันดับ12ครับกันเชื่อตัวชัวร์ออฟไซด์ไลน์ฮาล์ฟไลน์นี่เลยอ๋อริจิไลน์ออฟไซด์ไลน์นี่โดนอมเจชัวร์อันที่นั้นก็เสียบสลับมาพิกซ์ที่อัดเสียเลยชัวร์นะอินพุตเยอะที่ยังที่ที่นั่นเรตติ้งนี่มันว่าเทคนิคโพลิสคนนี้เซฟโพลิสโอมโลร์มันเรตติ้งบอลสังละเฮ้ยไปออฟไซด์โพซิชั่นเราตอนนี้ปาร์ไอฮาล์ฟไลน์ออฟไซด์ไลน์นี่ชวนมาเสร็จตัวเราจะจีไลน์ออฟไซด์ไลน์นี่บางทีที่เราฟาสต์อาศัยออฟไซด์นี่เราอาศัยตัวจีไลน์พลังมาดีนะบางทีเจ้าก็จุดอันดับ12บีก็อันดับ12อ๋อเฮ้ยไลน์จูอันดับ14ก็จูออฟไซด์รูปปาร์ไอฮาล์ฟไลน์เทคนิคโดนเจ้าก็อะไรก็จูชวนเฮลัยฮีนักกีฬาเชื่อตัว5v5บาริจินไลน์ให้มีอมดอนหรอครับเอกลักษณ์ต่างๆฮาล์ฟไลน์ก็พีบาริจินไลน์ในตอนนี้อ่ะพอชวนกันเชื่อตัวจุกเราสวยไหมอ่ะอันดับ12อันดับ10เฮียนโกลคีปเปอร์เฮียนฮาล์ฟไลน์นี้เปลี่ยนกิโลผมเปลี่ยนกิโลพอได้ได้กินเชียงเราตรอชวน
chuba atina ma se tina ki parin chulai chulai china referee ka soi ka ki par hian alo pe pa thei ni tina alo pe alo hum pe pa thei an kata kanin opponent tho hian alo chan chul referee na ham ka lo ma se an mani team so ka pass chat ni chuan kham yom nu na kan free kick ani vele oh chulai chu engge ni an mani opponent so ina lo chan tho ka chuan play on ni hal to rotation ni hal to chulai oh goal ate direct andar hello andar te na andar e ta chu lo mi rules ning ne wani an ke pa ngai to ni chu oh che ge ko la ka dream like that sonte che mo team tharo kai che ge team ri ho chon ko ham sa ke an chen team sa lo ke che living water te david che ge thar bo ko ni ko ma to tro ni mo te che to hey kan tu da tu first match day ya team so so in khel ha te in depo kan ne le se so ni ko kan no ko na ar sa ti hey chu achi atha tan so practically khela ka thla do ne ma ra chu ground kan ne ke so da wa chuan anek sa kan kala nga je thil lo ne zo ro ti ne mo ro tai ne chu i a ro thea kan lo soi ho le ke ka ti ja ta rule number 10 anh lên chỗ lên 10 rule number 10 các chủ trang football rules ba anh top page ở Samsung football rules ba anh ấy in shape của chúng ta rồi under 8 lên 10 à các ông don rồi phía trong đó ama rồi chúng ta yellow card turang sini fina pe kain fi amo kot sinamo ti to lo tu le nge an ti lo da te thin ko don tu ma so o chu su na kira ni free te kana le don to ba ka e le te na chu na ni te don no an ta ni le te na chu ta ko no ba chuan ka soi ha du chu dai an da thro le 40 big a he da a to lo a kan ka na lo lo ga ka chung chang la ha lo u la double yellow card hi minute thum chung suspension o under 12 ba chetro minute thum chung ni ko han ti fu lo ka lo le ti lo ke ma ni lo tong tim lo ne a tiran double yellow card lo ma pa kha yes kan la so nge minute thum chung suspend nge ma se aya mi dan kan ti le china ka ka tu chu ba chuan double yellow card ne chon a claim minute thum chung kan khel le don o tin kha double yellow card mu kha minute thum chung kan ha mi technical area ha om ti kan phal lo om tu ma chon to a tum tu season kan chuan Cengkro, cuan double direct red card ni 8 minutes suspension ni betul. Just I replace take all. Ni ko bagai replace saksi ka take. International ka ko di suara ni dul ka ko kan. Cuan 939 na 5 minutes double yellow card 5 minutes ni ya. Direct red card 10 minutes. Cengkro, under 8 10 na card on lowa. Dikhan harus biga ni kuma abigin team dui kan ni kuma kan thil tia nge thil complicated ang si nge han soi lo mo to chin ne hai bi kan soi lo ko chu football rules ba kan ni na tin thil to kan le choi chu chang hi under le te na chu referee na dik le dik lo an ham phe ko lo ma se ati dan tu ti kan sin do ni to under 12 che ro chon 4 dik lo chon le lam pang milan lo bele ma la ka lai ka tin ke tu be ni a coach kan kam ko ka thik tran chon ni ke ma ni ke ni cho an cho da ni te ko ni zil tin la tro zo du me ke bi ga ani mo soi du a kun chu cha ha chuan kan nei lo chuan ka soi du so ta ni regime line chu cha hi e ke ni ni a pin line sa to ta reliance to season 1 a chuan ni pressure ni te pak lo engge ni ke ma ni chu te chu kan be se yo ti soi pak lo season 2 a claim aram ni chana season 3 a pin na sa to ni regime line on CMA chu te ka te chon bil ka pe tam kan tu chu te ke te e ka ko ste ko chu ba so ta nge long bo kan te na san ti te kan te ka so ta chen chuan ni kan ti player ko ni ti le sim lo ti te e regime line ti a CMA tu te tu ba so kan ti sa ba te no ko ni lo ko ma kami feedback ang khala ni ka lo shil ve le ta kan ho tu te ka chu ta chuan ni I kan ru lo ta try le team tam ta chu ko was kan ti lo kan tum lo ve da bok shi ba long ball kan ti lai ko pe ki pare ball kan chu pe pop kha ni ka chu lai chu kan lau kan en gol te kum som balin goi lam
anh em đi football खेल siêu số lại đi xia chú sắp cần tụ lại hiện nay cần nào đây anh em đi ăn development thì ông biết rồi cái local plan thì cái tổ cái gì chú lại chú chú vậy chặt rồi lòng bao cái sợi buồn này nó chặt có cần nên chặt đủ các cái này mà chú chặt cần đủ cái mà hắn không bị cái खेल đàn môi lại ăn thịt lại hay đồ mai với một tay mình cái nào để chiên xong cần sợi đó thôi à chú lại chú đang sợi buồn rồi chú retreat lại làm gì thế khác hẳn phân tích khác hẳn phân sáng làm tôi mà thì lại các anh chặt rồi nè chuan ang rules and regulations yung sa aso so tulay ko sa duman ng law chuan annex presentation ang kalakan date to law le hi an ni dan ang di te hen e ka fi to law what by what in on the sila ka so season 1 2 3 ni kan khela na na coaching temperon pe a thina chun coach te workshop temperon pe atin kan naw te Mumbai turin an kala zui khel to katin mania Mizoram team junior in khel sub junior team in khel zong song hi an lo ne tin hemi ya it phat in initiate sabuna ka du chu makati chu ke kon realize to kon dia realize coach le FS deal here Mizoram hi football bi lo thang ai ka dia asan chu kan sina so to foi som believer thali chu kan meeting ani zoom meeting kan le khani an so enge thang chu te te an khel da ti a lai ka ten feedback an te ba ti kan tin he da ja tu ten Europe le South America vela anti dan tha chi kan lai kan apply ke chi ka an non so chi na chu ta so ka chu di enge ni mizo i India ma chu football asan talent ne chu to kan ni ma se kan game a physical lo te ni July chu kan chu mania Mumbai lo pa kan chu ya ki final trial again lo ka chu ta lo soi pa chu nge ni an soi an so ni nge defending a bi press de uro press che si lo mo hey lai de on si ni ti me na ka tieng si ka mi zo lo pa ka mu ba defending di ka team attacking a po tin an a ma pass phere to he han pass ko le si back pass de ka kam tu ni kha an ben ta ma chu tun tu ma chu tun season na kan chuan i Mizoram pang te de rai no pang lik chu tun ai physical se la da ni physical ka ke te shit te ko coach te kin ya headline football rules da phal chin sia ha mo chu mi chu om sia chu na sina ei sa za te te ko lo sen sina Mizoram team a shuai so chia ei vai ma no pang na shuai enge headline thade si khulai la thap me tam thi ru ni chu he mi na cái này khel dan kun dik lo deu ga ken bil deu ang hen ni chana ram naya hela hen ram ze ka local cha so chan su ke mania kan khel dan ke style ke te ni le hi tim ba ka soi game soi ko ko soi china game kan soi na san ni kan la te ve ya hen ni chil nge to ka chu game kan soi na san chu ama pass ni kan so ba ania football a chon kan tum sa ba chu ma so ma pass ni san chu kan ma bo lo ba ma draw a thei lo chuan kan soi hen pass lo thin cái pass của nó sang chỗ pass ông pass không đủ anh chú lại chú cần nào thế là shit gì nào ai hey ET emerging talent anh tiền thôi cần nào thế này anh pass thiệp về to rồi à hàng thế po à trang số ông sẽ này nhẹ là vậy ta lại penetration pass này thì cái này hẳn soi quần anh nghe anh senior cái style đó hẳn tí về thì anh chính thức này chú lại chú thì chú lại Mumbai kan suka ko min nong kita sa kanina chú lại chú thì với những cái này quay bộ bài nên vắng nghe cái nào thế anh pass bola nghe cái soi của nó sẽ share sẽ với mình đó là bị forward pass nó tụt đến sân bóng space đến sân bóng này thì lại ăn được chuan là chỉ là physical là cần lên là physical chúng ta mà cho nên ăn soi chú cái game intensity cái pass là intensity sao cái hiện tăng bộ thì nó là răng in pass răng do anh man bộ lắm bằng người lớn khai là thun chúng mà hiện quân season răng trong constant anh mà như cái bị chawa ba cả team cái đi relax constant lại deco cái thì để training là bộ chú tiền bên chú lâu của nó sang tuổi mình ta này chú lại cho nên ý chẳng hạn bằng ngay không mà asan chú defending big cả hiện ý anh soi là những tác in mình đủ không lâu cần số phần thì defending big cả hiện mua lại số là chú lại chú ý cần nào thì có thủ nó chẳng in lúc này cái nào soi số đó là chú là chú anh đang chú anh chưa nghe chạm thì ta có làm đó cái thằng nào thay lại là cái này apoi mo ber chuan khel tempo hi rangsela man mo se kilo dia tempo intensity sangsela kan training na po thei sa chuan match intensity anga tina passing drill dalo ti tir le kon passing drill po match intensity speed milak kan ti ram chi te te ha poi mo na
chung vel chu kan ya kan style sa ra ya chuan referee na sila kan soi to ani kan shit nakila referee na shit tu ni thoma se kan daw te hi tu chu kan soi to thani an aggressive turin na tu dora chu ang chu referee na po enge he shoulder to shoulder tiang chi te un ta ka tackle ma se te no pang lo tuwa no pang an chana ba ham mang chi ta ka tiang tu chu ma chu om to lo sem tuwa tin chu ba enge mo force na tu ka fall ang chi lo pe chon ham deep to lo tu ma ni chu vel chu referee ka soi pura soi tu ma ni se ka soi chim chim tuwa tin advantage ang chi hi tam theng ba ong the sen ta advantage ka soi je ta kinan tar hi ball ka chu saka tar hi ball bilo chu saka kinan I think that's the advantage. Okay, to this fit him so more. Since there's a advantage, like I'm thinking as a result of him seeing the skin, because if it gives you the advantage, between the big and see how given. Oh, hum to come. I think not. So I so we should not know what advantage expectation advantage the time down to real to on our 29 head injury there to any and stop not bố thì cũng mình cho nó hẳn đón đầu thế này chứ vấn đề sẽ phải đón le chuan heng ho hi lo war thore ta le kan training na a begin 1v1 2v2 duel ang chi te cái này lâu duy lẽ ha nè sẽ thể đâu in này lâu thì bây giờ con soi mình dùng lên đầu tiên mà khi nào mình xem con lên thôi mà one v one các tiếng xin thế team tổng cả một cái lỗ đó chú cái lối training này balance các tiếng xin coordination này các tiếng xin workout các tiếng xin thế mà phang một cái nhận chỉ là cái soi khang hồ cái tiếng nó cho nên physical cái soi nó thành cái apoi một đó gì đó team những cái kan nào thế hay biết của bọn anh cũng chưa cái gì được rồi bọn anh nghe acting rồi gì nó chuyện này nghe fall tay chính cái cái hàng ta phao ha à thì tổ thì là cái gì mà những cái trong cái training là thì nó thành vậy là thì khi là cái khang là chỉ là punishment thì ai à cũng thao nó phòng như là bên à thì tổ là cái nó rồi mà team kan training hay football movements mình là kan training học lên một cái này football là chúng movements liều ta attack defense transition more the transition to attack transition to defense transition kha ang build up the training the scenario ang the on training the kha apoi mo da sa football a chon atinan opponent half a ball kan chu sakchi an ki ang ngi kan attack don tiang si te chu inju do kan kan attack ni so mi som ni ka kan ma har bi ang ki khau mai te ka kan on da ma se a thi da kan som be rai a san chu he ho hi an ta chu na san chu he lai kan ki a physical thing tu ra intensity what la thing to la I point one in amni nan se so ba na ta ni so lai so ke la kan ti dan pe pa kan he hu hi low try le sin na a lo tin le so le kila kan ti sin na shke me do na so lai ti dan chu ane mai ko so du chu ke ma ne kan training dan pa mai pa ka ke ni ala trong ngôi lo se la lo ziu chi em so ke ran se ki han ti be sin la ka wan tin da ga so ni cái này cái này chúng mình sống đi về thế là nó mang cái nào cái xe là tiền khác ông chỉ là khác cái tiền mà sẽ thì làm xong chỉ là một one view thế có two thế có thì tung xuống là draw cái lại khác thì cái mà nên thì cái tin nghe thì yang thì rồi khác lớn mình tổ cái là cái này cái mình sẽ vào anh làm những cáiตัวnày thì có thểนี่ก็มาคันอันก็โทษทีเลยชนที่อันยิ่งยิ่งจุดสร้างอันสุดตัวตัวเองการทีมเนี่ยก็โทษทีเลยชนว่า compactness ที่เราก็มากันอีตัวเองแค่นี้เคลื่อนกันชินกันเลยอันที่นั่นการทีมมันเรา defense กัน defense ตัวนี้กันซีเบตัวนี้ยังซีแต่ชินกันมันก็ถ้าก็อีอาพอยโมไม่โดนนะอาจารย์จุดกันน้ำเท่าที่ซับจูเนียร์นี่ก็มาคันกันน้ำเท่ากันเกมพูดอะatam zo kan compete ko na sa laway kan defense one kan compete kan siya sila ang site kan attacking shape le kan defending shape le dang lam be shin to sa tro ni ko ma choni remember in press to pa mo te no khamin kan attacking shape le defending shape ka dang lam lo shin ten goal le na pang goal ki parin bola mana e mo bola ota goal ki turin kaka kan team defending team to so kan retreat ko na ita retreat na ita ko kan se makata retreat na kan che ka kan compete kun chu ani tidak kita tuna dengan sini. Asal tu
training lại thì hiểu mới thấy hát mới thấy ama rồi chú match đi quay sống thung mà thung mặt hiểu rồi này chú bị chú nghĩ tin in sự cho đi match sống thung mà thung cho anh hiểu mình cái lúc bằng anh đặt cho nên đặt một tí là phải cho chú ta cho để thấy tiếng à point kia là anh liền cái này thấy nó cũng không vậy vì ní cũng mà cái sợi phốt hình chú em kia là cái quay lên thôi defending shape le attacking shape dang lam mong hiom tan le lak lo dang hiom aten defending shape of gym compact chi box silo wai ki tu box silo ang chi te mo chu chu ki hei ta hena le ma ron da le pina ka ron share che wai lo na be tho a picture hena chi no tu ta chu chu kan gram ko para ka gym se la tina ngoro an lo ki ta a practical ti lo te so te ko tu ma lo so lo tu an le kan te si lo ba so te de ta na ka kan ko sa ya zira adu da ba mi ti ka tre lo ka me chu ya ya ti ran defender ko ma lo ka hei kan ti ma lo da le alo ya te on apa thai Kare nom lo kan tu ara ya thai chu te ti bu ko ya team defending ang kan silve to mai da chu le 14 na chu asan chu strike kare na chane mai na ma press ngang ko ta ba te lo din chu bang chi te kha kha to lo se la ke to ke han tan chin deu le team defending le team attacking chu cha kan da chu le 14 na chu nge nge tu chu ma chu chu to kan strike da na tingan attack with kan da chu ba chu information ni man na ke ta tu chi wa le ni I mean, man love information. He two and striker, striker, press one, midfielder, defender, goalkeeper, think chair to get see many they can't take it to the low field. And then to Jenny now, Halo, the point and I pick up and see at the pop at all down, sit at the pop, low field. I didn't see that way. 1v1 up, 1v1 up, and aggressive to run it like a press to run it low. Tinan masih press lo ko ta press lo chu tinan opponent support lo ko ro chu na chuan alo delay ya mo ka tem si a chuan thu da ma a press ni chu ka na ten ka si ta defender press lo so defending press ti si ta ka ang mo ko mo ni e ele ben thela si le zo tu ni e ko ni selang kila kan selang ko to na kan sa ti ben kan chu bi defending chu sa kan ko mo la chu ni ko ha ngai to le vong ko kan kel ka trong bối đường lều sẽ tầm số anh kể đâu bộ tốt chúng ta liền ông gì ông đồ đi ra trong bối đường cho nên mình thì nên tụi chúng ta sẽ sử dụng tháp cái trong đó là áp suất thì cũng lại nha cho nên mình khai là ama rồi chú cái này cái này có cái này khởi điểm tụi ta cái này về là cái thiệp tụi ta cái này ama rồi chú defending chú có ya có anh team point tôi là anh ấy cái defending compactness thì nó sẽ compact thôi pressure thì tôi cái này balance là vậy thôi cái này cả under 12 cái này sẽ cho hết cả senior bi ran te huna pe choni boina on nei no lo chin ta ta I kan shwe ta ba tin training la kan lo ti thelo pa ni pon ka shwe kan technical board mang te e ma ka te pore ma atol dan si te strike ka pressure ni tin ka lam ti si ka ti so ka shin ve ta ni lo wa ni ku ma e kan ti kan shwe kan na ten ti na tu si ga ko e film ti ma so ya I khela an te ti na player te no ti han ti mai la ti mai lo wa ti om si to lo phang chu con sen to da tanga kan lo da shim shim ko chingon da shim shim ko hi player te ta na pan ta game an kan chang kai ha ti tu ni se ani lo an ti su ti lo how quick can come pitch a to jim to lo ti kan ti declare ha to chunga chan kam mi situation ka so to chu wa so ni ko chingon da ren to da tanga lo ne si te compact kan ti na right back he ta kan le pa ball lo kala le pa ma kan to ta kan right back lo to ta lo pala kan ta ko no ta ti ka ti si ang so ko ching a specific ang so ma kan coaching on dara lai to kan hotel do apoi mo do na chumi kan na to ni ke to kan training na ki the pe chung tu sa ma de kan so itu kan su kan defensive under 12 14 na so ti bang defense ang to wall mo press wall and kim heta forward press tu sa bera tran ball ki ba thing ka ni kan wall to se di su những cái khác biệt đi được hai lần xoay đủ lại rồi yếu điểm cái liền vẫn nên kéo thì xíu đâu bạn em trước của nó đây video animation của mình chuan ông đầu chuan tuần xí rồi là chuan đi cần thiết tiền xoay thành gắn game speed này rằng xe cái nó lô xe thì được rằng xe cái này pass là thế cái này pass của rằng xe rằng xe là tiếp cần nào tên chú lỡ có khát tóc rằng xe thế
hei tiếng kan ti ke mangai chumi ti tu chuan om je chuan tena teammate in ball a chan chuan ka teammate in ball a chan ka player ka in ball a chan chuan teammate zong zong kan ball chang ke ren an lo movement an lo sia mangai ti nai ta chu vel chu kan chu na sa ta ngai a tin ka china ka soi kan defense in opponent tena through ball le ni penetration pass an thing aron nei thing na tu low down tu rin compactness compact lai si mang chi ka kan lo shil be to chung vel chu constant i war ta kan lo shil na chain na ti ke chun tu sa ma le chuan tu chu wa hian thil pakhat slip pakhat in dom dona in therapy in result ring ka ta to in opponent coach especially the opponent team te in dang ha in khel sungin in lo tik le thin don ni chulai chu kan soi sina pakhat na chuan 1v1 pakhat na chuan 1v1 situation an siam rank em ti ta le isa ti chulai chu 1v1 situation attack ka defense 1v1 and dinan pakdin lo ma pakhat chu na press ngai pakhat lo pui ha tem sin te 1v1 situation an siam rank em ti tin ya tin rang takin khoi mu na po ball chang tu an press sum them mo pangina defending shape na sei chia defending shape and maintain them tiom le tani chuan pressure doya dinan pressure and it is also dinan table dinan sense show points te dinan points table te lo so ka tinga an chak chuan dengan top of the table te chi to te ka te chi pressure tom be ni ka ka tin nge pressure and handle chin te chi te rang le mu mal ta in ani pass pro zum zum them rang si o rang le mu mal ta in pass pro zum zum them ti te yes an game ke tempo rang tha to game ti te an tak sa chak na chi na soi an ke si be to kan ti dang chi te ka te kan kam so ke ti te tin na chi na soi lo ka lo soi lo ba transition an ti me lo chi ti la ka lai kan chen te an soi man ka ru e sa so te te na kan soi ka soi ti na mi zo te hian kan attacking a kan ru le tha kan se na bi defending le transition se lo ta wi a big transition to defense ai nan se ta wi ni fia chulai kan na ni tu na changin transition point mo sia atiam ball atiam kan pa te ka ball kan do sia kan takin kan defense le ha ke ti lai tu na changin no pa ati lo senior i ati ke to lo aham no pa ke habita ti chana ni se la tro ate ka son kan tha ti ti ve i nge ate no kan ta pe so player son masa ate ka ball kan lo se chi hen khata ate ka kan dil mu le taksa le tha kan pe kan pe lo shi ta ni chu ke mana kan chien te nan soi ka kan ro ni chu mani kan ti ra soi ta chi ko pa chu lai te chu kan na ka i lo shi por ta le chu chain na ko ti ang jil ang chi te po ti nan ai ni lo le lo ko ke kan e cho ti jil ang chi te po pa in du ko jo ne ai sia te ni la ka i an soi wa transition lai ka kan ngai koi mo ai chuan nakina kan nau te kan khel do na ni mo kan khel do na po kan bia ta sun sa la he ni nge ni communication skills kan man dan i ka ve lo chu no pang kum som pe lo la ta thil soi he ang chi lo le ta wa kan thil soi hi chiang se to se fel fai se ki lai i ko se he kan ko ta se ta vai ke sia tin na sina i kan soi to a i nge ni compactness ti te khang ka zan ka thil tu ni ka thil tu ti chi lo ti non soi non ngai ti ni khang te kan rel ro se tin kan now te ti compactness defending na lo si ti ra ti di chuan nge ni e appreciate le hi at vai ki sia kan how ni ka thil ni thi kan fak le thi mo si lo khala ka no pang ta ni nge ni am me a nge ni ma ni motivate lo thina chung lai chu i lo se pok la tin chu ba ka chi na ka soi to khang ang chi team shape ang chi le compactness vai depth ti chi te po i training na ka lo ti man kan ti the ni tu sa lo ti the lo ni kon technical ko man se mark ka kon ma chu ta ma ti ya ji ti ka po mo tin i nge ni game scenario sa na train ki po mo and ya 1-0 kan sa lo mi na chi to i nge kan khelam ti chi te mo với lại thì draw kan draw pu chuan top of the table kan ni the ti nge kan khelam ti nge kan defense ki me me chi te chu senior ko ni mai tak se ta tu tangin senior mai kan lai tak no pang li e a kan nau te kan ti ho so ni ti tu na tu no ni chung so ka soi chu a har san na bo tha kan ding so ngai to so ni a bo tha non mas ti the na lo jong sin tu chu chuan ma so nei mi khen kan chu kan chian kan to pi le lai sam ni te ko na an jin da ni lai ka
in kan sui wa chuan kan sui ju wa takinga kan first intention kan tum masai ju forward pass ro se tro tu kan lao kan chia se achan po do ma kan ma lo ma forward pass tu a thei lo chuan kan pass ro chi kan pass ro in soi kan ti ta kan ti na san chu forward pass tu kan son wa ni ti lai ta ka ni na chi la ka soi ka kan lo chi chi la a tho me chuan defending a po and defend press and to press aggressively press or say more tin chu mai ba ka nan kan team kan high press and team in high press ka more kan team in mid block kan lo team kan team ang zen defense la chuan amaro chu eng situation eng kuna nge kan press ka ya eng kuna nge kan lo hold ta kan team si ko phang te kha tu na kan naw te kan sin chu thano ni ha ta ya junior at po sanjak ke shil fe na lai le draw ka ting kan tu na no phang li Indian Idol pang ni an tu jo asan smart an ta so le da ko tin chon hei an man khal tu kan chin na sa ta kan chin tiang pot chuan chulai te chu I ngai play bola tin football chu team em ni che te tinan I ta ni so mi kan defense pa kan lo ma ta chun space on chin chuan chu team ang kan defense a team ang kan te ka team ang ko in transition a ko kan che le chin ti lai kha I coach ka ko kan ni ko ka spell in man team ka ni so ji how well how the alem na kan thik chi lo video ko ni sena ni la ko pa kan share la voi ne hin ka soi du chu a chen chu base academy kan dia a chen chu dot fc a chen chu sai corner ma se voi ni kan tol te hi ni so ko pa ni kan thik ko to ka chon academy sang ni mai la ni so lo pang promote tu develop tu to kan ni te te na kina ko kan ni ke so la ko se ko chani chang ba pa ti lo be chi a ti lo ma ni ka dia amaro su se la kan che sia kan chong kam le ting lo pang ko to ma ti an ko fi che dia ro san ting lo to ni kan lao te soft tu ri kan du lo chi wa tun si sa pe chen a chane wai lai junior sa za kan ro sai che ko ba ti ni to ba sub junior kan so ke ni pon su e nge kan klema kan nge ni kan shwal na ni ngai kia tin nge ka sai fo kin su training system a ko tu lai chu bo na chu te ka ti kan ti chang chuan old school method ne na han mix am chang ka ko yo ka ti chu te po su ngai tu na lo se na ka duwa ka soi tu ka so so na pina ka ni khela ma kan tang ma te point te ku la te po su ma se kan du lo om re se lo chu pe ne na ka de mi sang sang ni mai la mi zo lo pang ma so na kan to ka ni la ki ko la su la su ka mai we mo ta se ta ti ni vai I academy ne ya team kan ne ya voi ne ka cha lo chu nu le pa de ngam mo tin Mizoram Football Association pui na ding ngam coach ni tu ma bu chu chu ni I coach kan din bu ni min choi tang nge nge lon a chan chu kan din bu ni tu de nge ni chong boi lo ni lo se la I tun din bu na chu hi ta om lem lo ni coach din bu ni a chan chu I ke ma ni chu mi o je chu ke ma coach din bu ni zo te chu ke ma ni pu de ne a chan chu pu de 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 ron ti zo sa ma te lo chu bang so ni kan che sia lo kan coach sa le te ko I thầy to ka ke mani ke ni update ngai dan ti chang pa le lai ti lai ka wo de ka soi wa na kina kai ni ke luna induam de ke ti la thei lo mai ke tu ma ko ke ni ko kan po ma ti so tam ta kan de kha una kha ni ai challenge zo ni lo me ai feel so zo ni ron chen no ka thop mai lai su ni ko ma chu te so le lo ke channel mai ni mi ron chen chen ma lo ka ti ya feedback dom tu ha kan ni pe em ni ti lai ka soi wa tin a to ka ka soi lu pa chu lu le pa tu la soi ka ma me som thum pa tu ne ari ti de kan soi team tharo pe kan chin sa ha han ko sing pai mo do ne ki na a big team har de team lui de ka a ti ra kan compete phalo me te cha lo so de ma ma tu ko ne me te ka mo na kan nang ma ni ko sing pai mo do ne nang ni ai lo pa ai lu le pa hi a boi ma ni china ka mo na ta kan lu le pa ko lo shi ga lo ti be ki tu in ni la ka ni kan soi wa chuan pakan le chia rinai sin hei ke to bin so pue tu chua ko thil kan mo me ko ron soi bera I no pang le ki tu na hi 15 years tu na tang tu so pa ma di budget sam so lo to ni chuang chuan lai he ke to pa ron ti tu ma chu chu kan soi de kan san chu chong bo lo se na no pang di pli kan tan ko sa kan ni develop na ni pe na ma machine kan dia e zon na kan ta na ko ko be thawa chung kan bil na te ko so ani te ni ti da shi ra chu bang so ni kan kuna kan in support ang kuna so ni support dila thile mo enge I ke mania enge ni dik lo le felo bin bu phot chuan he ta social media le tinga sei ko le dai ke ni chi la chu chu team sang ma ni la
thọ thọ của mình cho nó football nó còn đến phản xung năng thì không vốn đây là sự của mình đó mẹ cho nên nghe sử dụng này các bạn Sai tệ đâu nhỉ? 5 meters 5 years là không có các số để chúng đầu số có retreat lại là chỉ là sao ra cái rộng số khác khai lại để các team ăn cái lâu đấy mà về thôi mà ASEAN cái việc retreat cũng được thế này nhưng mà khai lại để các team thì còn cái để thế này các group PCL này cái là tôi đi cùng bằng đượchan han đi hết lại luôn bị group lâu được han các ta han các team làm các sự chuyện là các phát cái anh nghe số tôi sử dụng đấy mà mình thì thế là lâu cái các bạn mai tôi đến thì hay bị lâu dùng sang thằng important thì về lắp chỗ vex anh nghe in registration thì được nhưng tại vex under 8 kan boleh đâu cái gì với cái này team kan tầm sáng lại under 8 nào nhất còn thế thì khá hoa in trade không tầm này chỉ là under 8 giữa tên kan ngã xuống đấy thì à thôi under 8 cái gì cả ai sẽ đuổi đâu biết rồi cái này đâu chút tiền cái gì tu kan sila han saben ko kan na po sa mo under 8 vel ka ai focus daw dak ko le kung relax lang po han aron ni to per kan ta future per kan ta mai ro so ka ko to club po yan e ma ni team ho yan an nei claim the box ya under 8 big registration time ka claim belila al mình có cái gì đâu biết cái ni pakuan ni so haro cs so nei tira mo be ko ta ringa Minimum 10. nang malu tu tu ke an soi sin tu ke kan tak ingin kan kan di dalam Kanana baka mo under 8 sari verbor kum sari verborin kanana de registration ti thế này chứ nó bằng đi khel du under 8 inom chuan nu de paten kanan lo berau kanan FC mà sẽ chuyên vào cho đến nay sẽ làm gì được sống đi ra đấy mà tarap khap mà sẽ là chuyên để phốt nên chúng ta làm cũng được rồi chuan anh đặt tên gì nghe được số tiền tại đây chúng ta anh đặt tên anh nghe aku yang đặt tên là phòng này nãy cái sushi cái gì đó school drinking water cái anh đặt cái tên là phòng sushi cái này nó mình xuống chỉ là chút bao nhiêu rồi sẽ học mà tên số tiền anh giá sang cái này một tên cái này nó là problem 8 tận tle mà đi chứ cái gì anh kalau soi đâu anh đặt cái tên chủ trang cái này bên này xem problem thằng nào thì rồi tiền tụm cái đầu sẽ bồi bồi tổ cái đó anh đặt cái tên không ta nó anh đặt 6 months cái này mini futsal chỉ được làm futsal cái mà sẽ football làm thôi thì các thì tụi mình nó vẫn cái đấy mình chỉ thế thì chỉ là cái sáng sớm chúng ta bị in apply được không các cái chuyện lúc chúng ta tụi sĩ cho nó các chọn số là mà các mình center đâu cả Reliance Foundation cái này grassroots center của nó là phong phú đấy ai mà như kiếm tụi mình mua sao được equipment giống giống các mình đang nói cái số futsal các bạn sẽ quy kết hàng ngày rồi anh chỉ làm basketball có tạo có thể thôi muốn làm con खेल खेलना है जो रूल्स हो नहीं con thể cách ta thì các nhiều các cái mà đi team hay là xem lên cái mà đi ôn bị hay đâu kể là các ta ăn cháo hồ ta inter tournament đó các cái ai trong một cái là खेल này là cái festival thìเขาบอกว่าจนนักฟุตบอลก็การฟุตบอลก็มีแค่นี้เขาการไปเจอที่สามในทีมchỉ là cácทีที่น่าพวกเราสวยอันดับเต้นี่จะไปคุยกับว่ามีอะไรคุยหมดแต่เงี้ยมากันแล้วกันทีมนี้ก็มาเราชูไอ้แค่เดี๋ยวนี้อันดับไปจนเต้
กันนี่เราชวนนี่กลุ่มที่มีสอบอะไรเงี้ยนี่สอบเสร็จแล้วงานเราเอเดเต้เนี่ยทีมจู่อันน้อยต้องเป็นเกย์สารพัดงานตัวนึงก็ อันนั้นสิรำพึง อาบุญจ้าจุดเขียวเราก็เลยชื่อเราชุมพรเนี่ยพวกมันมีที่ว่าสกูลโฮมเนี่ยมิโซจวนเนี่ยเกย์มันต้องบางอย่างเฟลไฟล์ต้องให้เราจนฟุตบอลเกิดเกย์เราถูกต้องบอกว่าโน่นเลยฝากเกย์สิ่งที่ทุกคนที่ต้องมาปวดท้องสุดท้ายจุดที่เขียนทุกอามาเราจุดเทโต้เราชวนเลยแต่ละส่วนเรามาเก็บเงินเนี่ยไอ้เราได้พวกเขาเนี่ยเทรนที่พวกส่วนเราธุรกิจไปธุรกิจเนี่ยเราก็ส่วนทำให้อันนี้เราจุดมอบางคนปฏิบัติเนี่ยก็อันส่วนเราส่วนเราสอบถ้าขั้นก็อันดับเอกครับมาที่ขั้นจู่อันสูงปฏิบัติเลยกันดีครับกันด่าซากันเล่าด่าซาก็เท่าใจนี่หลงกันแล้วครับข้าเวกันดูเช่นอันปฏิจูกันใจนี่หลงกันเสียข้าไทยต่อร้อนที่บอกเสียจู่ตัวนั้นกันเลยอ่ะจู่เนี่ยก็กันด่าลูกต่อถ้ามาเสียอ่ะบ้ากันเล่าด่าซาจนกันใจนี่หลงกันแล้วแต่ตัวปฏิจูนี่ใจนี่หลงกันตาถ้าเราด่าลูกกันด่าลูกดูตามาเสียทางอันฟูตัวเสียฟูเท่ามาเสียฉันก็จู่ replace อันนี้สุดสิ เราเล่นมาบอกว่าภาพเล่นมาเป็นเซกันก็ช่วยกัน มาเสียฉันก็จู่那ช่วงต้นๆนี่นั่นคุยตัวเราติดเชื้อสาวกันอยู่แล้ว他点击到马里水这个就我现在可以多了，我那到我这领导点做，不要想那领导给他点，都他们考进考上那个是楼啊，没得人看你这东西楼来嘛，不会楼啊哈，搞楼水不能出来做，不能打上这个是关闭的。啊不，他过谁谁就给他来是吧under 8 big ah. Rinak nak paham ni. แค่มีจุดการแก้ช่วยจุดมาเนี่ยกันสวยตัวภาษาอังกฤษนั่นแหละชาวต้องการของเราทุกอ่ะทีมเราจุงจ้างเนี่ยมาเนี่ยชุดการดูแลป้าตั้งแต่วันก่อนละทีมเช่นกันอันทีมที่เราสวยจงเราอ่ะทีมก็เขียนอันดับชุดอันดับเตะเนี่ยตัวอันดับชุดเจ็ดตัวเนี่ยยังไงไอ้ที่เปลี่ยนตั้งแต่ละเราถ้ามีค่าอัน drop อันนี้ขั้นที่ค่า academical ต้องมาต้อง official เราตัวนี้อาจารย์สุดจับทีมชากันอยู่ตรงกลางอ่ะกันเนซ่ากันเทเลนิกันจบแล้วกันเราจะข้ามกันฟิปกลางอ่ะแต่จุดๆนักกีฬานิสัยนี่แหละสักกันเงินชูอะคาเดมี่โฮบีนักกีฬาเวิร์กช็อปมีเด็กผู้ละอะคาเดมี่ทีมดันกันห้องนั่งที่กันห้องตัวเด็กเรื่องที่ผู้เราก็จะช่วยที่นั่นเอสบุตรเป็นเนี่ยกลายโซเฟอร์แล้วก็ข้ามผ่านที่นั่นตัวมาอาจารย์ชูอะคาเดมี่นั่นเพราะว่าเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องกันไงคุยบอกกันถูกที่แล้วกันไงคุยบอกเลยสิเราช่วยเนี่ยอาทิตย์เดียวเนี่ยอาจารย์ชูเคลาเนี่ยชูเคลเซ่ตัวนั้นตัวนี่พอนถ้าเราการสวยเลยเราว่าเราชูอารุณสกัดสมัยเนี่ยถ้าเราเทกินเราทีมเพลย์อีกแค่มีอย่างนี้ทีมปฏิบัติเราจุนจ้าฮะมาสวยตัวนั้นที่นั่นบ้านผู้ที่ตัวพิเวกท่านี่คุณบ้าเคลาตรอที่นั่นตัวนั้นนี่คุณมาจังเงี้ยที่นั่น RCS เทรนนิ่งเราก็ถ้ามีขั้นสุดท้ายนี่อินเดียเลยที่ส่วนอินเดียเรามันผมดีได้วันนี้ผมมีที่มาสานตัวสุดท้ายถ้าที่คนนั้นขั้นนี้ตัวเราเป็นตัวรองเองตัวพิเวกท่าAB ครับ AB จุ่มจ้าเป็นที่ไงท่าตัวพิเวกท่านี่คนเชื่อผมว่า就啥的，咱们当地哦，蛮 straight 哦，我这也就上面我也就。เองเรามีทีมบุญเลยที่พูดที่สังเกต registration พวกอาทิตย์เดียวมาเกี่ยวกับอาทิตย์นี้มีอะไรสักอย่าง คือเราต้องให้เราช่วยชาวบ้านเราเองต้องโอ้เด็กสาวเนี่ยนะเราตัดสินตัวนะจู่อันดับเอกที่จู่ตัวไหนนั่นมาขันมากเราต้องมาเป็นตัวเราเนี่ยนะจู่อาทิตย์อาทิตย์ที่สิเราว่า我那会听东西了，俺妈我干那个东西啊，就来就来。我是那个 ICU 那你的学费那个学费啊，你还有水钱的哦，啊你那个就是楼现在楼天不了，俺主要说你看我俺的registration 弄啥，这些个就是个别个人的东西么，还有别的还有不一个多那么好了。中国啥哦，可能都会说，嘿，上面那个都不知道还有。像那 PDF 这样，如果你过需要肯定，没有问题，没有那如果那个工作我也是，你就好说不？in head coach hab ahay jo share ve tu lom coach group nei ve tu lom kami grup akan orang keklo tro somte dengan kerana kami
ก็ชุดตอนช่วงก็หลังเสียมาในการเล่นโชว์ก็บอกชุดตอนช่วงที่มีตัวนี้มีเพื่อนเราโพสต์เนี่ยโชว์อ๋ออีน้องตัวนี้ตอนช่วงโชว์อ่ะเนี่ยชุดนู้นหินเตะเอ็กซ์เมนตัวนู้นกันนะก็เนี่ยยิงบุญเนี่ยยิงบุญดูนะพูดต่อบอกเนี่ย ค่ะ เด็กต้องรู้สึกรู้กันนะจ๊ะการเรียนรู้ที่หาเลยก็อาจารย์ช่วยเองมาช่วยทำสิ่งที่น้องมีนั้นที่นั่นสิ่งที่ว่าจัดการยังไงกันเป็นบุญเลยครับปะโกอันนี้มัวอักิรากันเลยคิดว่ามาเสียราตาเพื่อพายุที่แบบว่าครับหลาน kalau usut dong kalau usut ini อ๋อเพราะการที่เคยใช้ชวนฟูลา เสียดาร์คาร์เวลาท่านบุญนั่นเอง kan duduk birth certificate digital lah deh lagi nak team le kan team susah kan ini mah iso bilang saya masih kan kan hong ne family tidak kan minum fred sakula ingkel tu lagi opponent tu kan di mana atau kau masuk bisa player kau antar kan kau balik tidak kan kayak bilang kan beri lu futsal kan kita masuk tu ni oh kan bermain sirte ya tu kayak bukan sampai tu di mana lại cha thà là tao sang tao lằng phía thầy là ba phụ thầy là ba bị tao bỏ mò thì ngon anh em đã thấy bạn nếp đây quay xin nó còn league season 4 tuang tao khel turin tu sang na kan lana cheu be phone thà đâu này nó em David phone nó chang Apple kan lagi lang khana ba asir athlang lampang kha tol chho deu lep teu zirte te tol sakret na bo sai dong ha 1 2 3 วันที่ต่อไป